Huk musuq willakuytan Jesús apamanchis llapa llanchispaj. Suchukunatan sayarichin, wichukunatan puririchin, ñawsakunatan jawarichin, ajllukunatan rimarichin, ruqt'urunakunatan uyarichin, mana munasqa runakunatan munayuhun, huchasapa runakunatan pampacharin, rayqasqa runakunatan t'antanta mihuyachin, nispan noqapas qayninpakunalla huk munay takillakunata qillqakusharani. Wayqipanaykuna, Perú suyo llaqta masiykuna, iniq masiykuna, allillachu waliqllachu kusillachu imaynallan kakushankichis. Qankunapa huk hatun karay napaykuyta aparichimukichis kay Voz Católica Frailes Dominicos nisqa uhunmanta pacha. Chayna kaqtinqa kunan p'unchay wayqipanaykuna qhawarisunchis munay kay santa qillqapi imanispan hayk'anispan Diosninchis taytanchis rimapayachawanchis nuqanchispas ashwantaraq iñiñiskunata q'imirinanchispaq. Chaymi kunan p'unchay mast'arisunchis kay profeta del libro de Isaías nisqamanta capítulo 35 versículo 4 al 7. Chaypin nishawanchis ahnata Diosninchis taytanchis rimapayashawanchis. Manchalikunata nichis, ama manchakuychischu, kalpanchakuychis, Diosninchis hamushanñan qankunata qispichinasunkichispak. Hinan awqakikunapas muchunqa. Chaymanta ñawsakunapas qhawarinqan, ruqt'ukunapas uyarinqan, wisht'ukunapas taruka hinaraqmi p'itanqaku, upa runakunapas kusikuymantan takinqaku nispan niwanchis kay profeta Isaías. Wayqipanaykuna kunan nuqanchisqa tapuykunchikmanchan imanaqtinmi Isaías nispa rimapayashan kay runakunata nispa. Ashwanpas kay Israel llaqtapin kasharanku runakuna ancha llakikuypi manchaypi kasharanku imanaqtinchus kay Babilonia nisqa chay llaqtan paykunata huk ladoman apapuyta munasharan ashwanpas sarunchapuyta munasharanku. Chaymi paykunaqa manchasqa tarikuranku. Diosninchismi taytanchismi nuqaykuta wich'upanku nispaya nisharanku. Chaymi profeta Isaías nispanin kay runakunata ama kaychischu manchali, ama kaychischu waqati, ashwanpas Diosninchispi inichis. Qankunaraykun hamushan Diosninchis nispanin. Chaymi wayqipanay kunan p'unchay nuqanchistapas qanta nuqata llapanchista Diosninchis niwanchis ama manchakuychischu. Qankunalaykun hamushan Diosninchis, qankunawanmi kashan Diosninchis, imamantan manchakunki, wisht'uña, ñawsaña, such'uña kanki chaypas, taruka hinaraqmi saltanki nispan niwanchis. Chaymi kunan p'unchayqa llapanchis, chaypi iniñanchis, mana manchakunanchischu. Wayqipanallay, ima unquypi imapisha kunan tarikushanki, ichaqa Diospaq sutinpiqa ñawpaqllamanmi lluqsinki. Chaymantapas wayqipanaykuna, kay Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. Chaypipas mas allanchista, qhawarillanchista, imaynan Jesús, kay Tiro, chaymanta, Sidón, Decápolis, nisqakunata llaqtakunata puririrqan, kay Galilea llaqtaman chayananpaq. Chaypin ashwan ashuychirqanku huk runata, unqusqa runata, aqllu ruqt'u runata. Chaymi Jesusqa huk ladoman aparispa, chay runata makiwan aqnata churaykuspa, Efeta nispa nirqan, kicharikuy nispa qhalyachirqan kay ruqt'u unquyninmanta. Chaykunata rikuspa runakuna ashwan musasparaq nirqanku, aqnata nishawanchis kay santa qillqapi. Chaymi llapan runakunaqa nirqanku, Jesús llapantan allinta ruwan imatapas, ruqt'ukunatan uyarichin, upakunatapas kusirichin, chaymantapas aqllukunatapas rimarichin nispa. Wayqipanaykuna, kunan p'unchay Diosninchis taytanchis llawanchistaq nuqanchistapas ama manchakuychischu. Diosninchismi llapanta imatapas ruwan. Paypaqqa manan hayk'aqpas imapas mana atiyqa kanchu, llapanmi atikun nispan rimapayashawanchis kay Jesús kay santa qillqanpi kay Evangelio Marcos nisqanchispi. Chayna kaqtinqa amaya hayk'aqpas wayqipanaykuna chaykunata qunqasunchischu. Qankunapas kachun huk hatun karay napaykuy llapa llakichispaq hinantin suyukunapi kashankichis kay Quijana llaqtapi, chaymanta Kusipata llaqtapi, Calca, hinantin Cusco llaqtakunapi, haqay Quillabamba nisqanchis llaqtakunapipas munayta nuqanchista uyarimashanchis. Chayqa qankunapaqlla huk hatun karay napaykuy kachun, llapa llakichis huk runakunaman aparichichis kay video nisqa ruwamusqaykunata. Queridos hermanos y hermanas, en el libro de Isaías el Señor nos dice: no tengan miedo, sean valientes, el Señor viene a salvarlos. Y en el Evangelio, Marcos nos muestra cómo Jesús todo lo hace bien. A los mudos hace hablar, a los sordos hace escuchar. Por eso, hoy día, a ti y a mí y a cada uno de nosotros nos dice: no tengan miedo, yo estoy con cada uno de ustedes. Para mí, nada es imposible. Por eso, aunque te caigas una y 1000 veces, siempre estás hecho para levantarte.
No tengas miedo, hermano. El Señor hoy día está contigo. Y no se olviden de compartir, de comentar y de dar like a estos videos que estamos poniendo todos los domingos. Un saludo especial para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas que se encuentran en diferentes partes del Perú. Wayqipanaykuna, ama qunqaykichu, aparichichis kay videokunata. Llapan runakunaman kay Diosninchikpaq taytanchikpaq siminkuna chayarinanpaq. Chayna kaqtinqa, nuqaykuwanqa hukkutin kamaña, Diosninchik taytanchik llapa llakichista saminchachun tukuy imimana ruwanakichispi. Wayqipanaykuna, tinkunanchis kama.